ka mu nyina na se oba Asante region NPP nye hwe wo ho nti omonam a asem omoka ne se Asante man buofu se obeto abatia the New Patriotic Party adenya mo se NPP nye hwe wo ho ba sansem ni nyina na aya na yerodo radansem NPP abon homoden deliver ewo Ashanti region in terms of roads infrastructure, in terms of health, in terms of everything BBM the New Patriotic Party will deliver actually the good people of Ashanti inti energy break na yem walk you through Nyoma the New Patriotic Party led by Nana Bawumia government ewo Asante mantemo inti yebesha se efi roads. And then as we speak, 2024 year kase from 2017 to 2024 year kase Nana Adodankwa Akufo-Addo any year Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia omudi over 2,000 kilometers of roads na Ashanti region. Iti omudi over 2,000 kilometers aba Ashanti region no. Esese Asanteman eto abama Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia coming 7th December. No bi beka se de bia mo figures say 2,000 over 2,000 ye pesi ye hu pictures of roads na ye ka ho asem no enti and the screen yi wo hoi ye ba be showcase the roads Nana Adodankwa Akufo-Addo oni yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia oma ye ewo Ashanti region enti and me no ka say ukọ Lake Road which is Askwa ene Atonsu ene Nimpotem ho Nana Adodankwa Akufo-Addo eni yera Bawumia ohwe ekwan fefe a eda haye a we Lake Road ekwan a fi Atonsu eko friends Apotioja ne Nimpotem ho no saa kwan we eda honmo a udu wani ye de ehunu ewo haseye yesa eko biemu a uhu akwan no ne chichemu bebi brebre a den ewo afei so udu wani kiremu ewo efiduase Asokorea such a East constituency so town roads no Nana Adodankwa Akufo-Addo any era Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia omaye sa akwan into way efiduase town roads na modemoni ye de ehunu iti akwan ne de yaye bebre ewo Asante mantemu ha iti emma obi anada se Nana Adodankwa Akufo-Addo ni yera Bawumia omonye hwe wa Asante mantemu Nana Adodankwa Akufo-Addo ni yera Bawumia omaye nneoma bebre ewo Asante mantemu iti we roads na modemoni ye de ehu ewo ahaseye we fiduase town roads na modemoni ehunu no afei so ekwan we wo Asankare junction which is Asante Akem south and north sa kwan we one of fi nkran ba wo fi agogo a opeso kwa agogo no the issue is oba ha ho befa konongo udu Asankare junction one mo a on your right hand ubehu se bompata kwan no eda ho iti sa kwan we edemu wo bompata ekokrofa ko wanchi ekokopim dwansa sa kwan we Nana Adodankwa Akufo-Addo oma aye ewo ehonmo iti ekwan no na mode moni den ehu ewo screen no so we so monkoba kakra we so dwaso kronimu na dwaso kronimu no fi dwaso komkwanta eko Asante achimbogu sa kwan no yes sa kwan no na kutanka so da but name no ka say wona ofi Asante achimbogu ene nkwanta ho no wodi ho adanse se Nana Adodankwa Akufo-Addo ene yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia omaye saa kwan no ede ama wo mo yemko yenim we dwaso nkwanta kwan no modi mani ho afin so wona wotete oforukrom yes wona wotete nkura mebebobodin so which is oforukrom kwada so swame mampon nyinahini efiduase akwan ayaye wo honum no nyina no true Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ne sino hydro dealer okoye ena yetumide akwan ne yeden eba sampotemo but mna Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia kwakwako pe sa deal yabai NDC yenuanom amambofoi omo petition IMF and the World Bank say
omon block saa de na yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia ekwakoye no so that akwanya ana infrastructure development aye pese ye de ba eye Asante mantemo menhia eye nhye so ene nimpotem no nka IMF for em block eye saa de no ba nyame ompe bone nyame fafie ma eye Dr. Alhaji Mamadu Bawumia nyame fafie no IMF for eka se ye block na enye yie nti ye ko eye next eyina utumi hu se IMF for etro by say saa deal no eye nokre eye trodo bibia mfumso bia ye de enni ho but na ka ye nuanom say ye mblock no isan say ye baba be ye eye Ghana fo akwan nti ukọ eye Ghanaweb my enjoy online ne other news eye portals now you can clearly see say IMF bounces NDC over Sino hydro deal nti nka the good people of Inyerehini nka NDC for say town roads akwan ayaye no nka ni kwan sanke ye menhia for the same thing naga NDC for eden eka eti yenje bre na yenhwe the videos akwanya hodo ayaye ewa Asante mantemu nkronkro ya wo wa Asante mantemu enioma ayaye wo ho yenje bre yenhwe video no o share video fefefe ya edaho ya we bekwai town rules no eno nanado danko akufuado eni yera Dr. Alhaji Mamadu Bawumia omaye ama the good people of bekwai it is what bekwai uni any option uni ena bia ewoso to abanoma Dr. Alhaji Mamadu Bawumia coming 7 December because akwan we nani nyina gu ho emre bi atwam na yanom eteso o mantumi anyesa akwan we but nana adodankwa ekufuado ani yera Dr. Alhaji Mamadu Bawumia omaye akwan na eden ede aye amamo a mudi ho adanse ewo bekwai ene ne mpotemo na afei so munam nim se NDC fo betina akunya no so no nsema mo ka kire ne se omaye Asante man kwan nyina yanto nwom mfra wo mu but emre bia nana adodankwa ekufuado ni yera Bawumia bekoto bia no na the good people of Ghana eka omakwan nti we bekwai town rules monhwe senia nitifa efe esifatie it is a wokwa koto aba 7 December woso woto aba no ma Dr. Alhaji Mamadu Bawumia no betwa enyuma papa nana adodankwa ekufuado eni yera nana adodankwa ekufuado aye ewo Asante mantemu ha nti sankomo na omotena TV so eni radio so kase wa Asante man buafu na ye nto aba no sansem na nyina ye no kore NPP deliver ewo Asante mantemu ma Asante man ehu se ampa NPP nkwa no ba otumide enema papa yeden eba mantemu ho iti video ye atwegui bekwai town roads ene ne mpotemu ho yen skipping kakra ne enko ye nimu there was so many places nana adodankwa akufuado ni yera Bawumia omaye ama the good people of Ghana eti production room mo yenko ye nimu we bekwai town roads no we nso ya dansidi a omanfo omote bekwai omunsu edifa ekwan no so yes iti we dansidia we dansidia the good people of bekwai ene ne mpotemu omudifa ekwan no ho nti emo bi nada enkase the new patriotic party led by Nana Adodankwa Ekufuado ene yera Bawumia omonye hwe wa Asante mantemu ha nti wutumi hu video na da screen so na we enso ye Ahensan estate obi enim Ahensan estate wura high school junction ho eko ne mpotemu a saa ekwan we ye den ewo honom we so ye Oforikrom inner city rosa Adodankwa Ekufuado ene yera Dr. Alhaji Mamadu Bawumia omaye afei so bokrom inner city inner rose eno so na etwagui saa ekwan we no na ka anko ka emma nti ahu adansidie ena omanfo wo ho no
ADH the good people of Ghana say ampa NPP IGB ewo Asante mantemu inti entina baabi mo bi nada enga njero say o Nanado Dankwa Akufo-Addo ni Bawumia MPP for mo nye hwe wa Asante memu no magisika bebre ni ehu de omde aye ya gisika no de aye mpuntu nyuma magana for inti enei ye kase ya ye over 12,000 rules 12,000 ewo Ghana nyina Asante region enya over 2,000 kilometers inti over 2,000 kilometers no sika ya je no eno ne ye de aye akwan no inti e mo bi nada ewo Ghana ha inti wo kwakoto aba kwako make a decision coming 7th December na enhwe bebia se esoro ho na Dr. Alhaji Mamadu Bawumia den eda na wato aba no de den de ama no kwan nso eda hoyi oyoko to dwaben insuta kwan no kwan no yie pa nkane na sei na etie but Dankwa Akufo-Addo wieye no ene sei na oyoko to dwaben to insuta kwan no sei na den etie den na omo bi dada say Nanado Dankwa Akufo-Addo enye hwe ewo Asante region insuta to be poso kwan so eda hoyi kwan no yie papa because Nanado Dankwa Akufo-Addo ene yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia ene pa efe ewo omo ani so iti mesre Asanteman emma obi mma ofiem emedada se na nkrofo bi ahya ase o se ye ntoaba no sanzem ne nyina omoboa se wo kasa asem na wogitumu Asanteman tem no wanko to aba ma MPP a hwan na egeni NDC fo na yede egeni iti nioma Nanado Dankwa Akufo-Addo aye no edika na sese yede kire ye nyina yenyi mampontu kofi ase kwan sei na enka no etie but nei me no kase yenhwe nnioma Dankwa Akufo-Addo ayewo mampon tu kofi ase kwan no nti wei wona wote mampon ene ne mpotem nyina no muni any option enya afi na ene bia mo de muni ma ne se ewo se mokoto abama Nanado Dankwa Dr. Alhaji Mamadu Bawumia na otumetu anyoma papa Dankwa Akufo-Addo aye no wensu ye buokrom to Anglanga Junction ye nyina enim mra naka etehwe ewo Asante mantemu wei akwan ahodo a Dankwa Akufo-Addo aye ewo friends Asante region until you can clearly see say Dankwa Akufo-Addo waye bi ewo Asante memu a yedi ne ye fata say ewo say coming 7th December ye to abanoma Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia. So in terms of rules there, no government in the history of this country and na aye biche Nanado Dankwa Akufo-Addo any yera Bawumia ewo Ghana hase. No government in the history of this country. Now ba Santimante munswa aban bie ni ho a waya kwan bebreche Nanado Dankwa Akufo-Addo ewo Santiman. Obie ni ho aban bie ni ho. Eti chop face ye kwa ko make decision a de waye bida Dankwa Akufo-Addo as we speak over 2,000 into over 2,000 no now we say me sign a year obi a waye over 2,000 kilometers of roads our Asante region now akoto abama obi otumi ye less than 500 kilometers den na okoye sa nti akwan no bi enkane ebi die na esifatie eni sese bibi a den yakwa we dey ahojo nhye so me am constituency Dankwa Akufo-Addo aye akwan ne bebre ewo hono iti wona wo sampotem ni nyina no ye de yeni mobia de yeni ma no ene Dr. Alhaji Mamadu Bawumia because ne yenyina enim akwan no de we na esifate say ufi Atenga Junction eko trade ene ne mpotem ho the issue is enfifi ho kakra na asay no say nyame adom Nanado Dankwa Akufo-Addo ene yera Bawumia omatumi ayesa akwan na man iti omanfo mo won hye so eno muso mu di adanse se ampa Dankwa Akufo-Addo waye kwada so ene nhye so akwan ayeden aye iti me no kase yenje brani entie die omanfo mo wo kronimu omonso mo ka efa akwan no de we sifa aboa wo omo ye dia mai te da bana se papa
we hojo runabout ene asokwa we nso asokwa town rules akwan ayaye wo asokwa ene ne potem ho no mo nti ekiro pefe se MPP aye nneoma bebre Asante mantemu when it comes to rules obeda asore no na adodanko Akufo-Addo ni Bawumia omabebegu wo kwan no ye gitum se ampa 1000 kilometers na yaye no ho video ene adansidie ene yeden yi ekire omanfo wensu yeta no so IPT junction obi ni Asante region sa kwan we yenyina enim so mampani Akufo ehye interchange siase so full line ade NDC for betena so mfie wotwe mantumi nwie ebu akwakwan tano so ne mpotemo apatrapa o mantumi anye ne nyina but enne yenhwe nneoma adodanko Akufo-Addo ai nti we apatrapa ene poku krom ne mpotemo akwan awodo a adodanko Akufo-Addo ene ye Bawumia omaye ewo sa mpotemo ho nti se wo make a decision a ne wodi mpuntu nyuma bebre aba mantem ho no ene wo so to aba ma no because de bia ye kase ye to aba edipe mpuntu nti mpuntu no adodanko Akufo-Addo de bia ba we so ye jiso krapa town rules yes ohun we ye jiso krapa ene ne mpotem ho akwan ahodo ayaye afa so ye sa neoma we nyina gutters ahodo ne bridges ahodo drains ahodo ewo ho no nyina no adodanko Akufo-Addo abomoden eye sa kwan no efidiase town rules eno so papa bi ene yaye ewo ho no mo nti ye den na wo mo bitena TV so obi wo hokra wonsi Asante memu da no atena TV so no aka ne yayaya wonsi Asante memu kra da wonnim bebi kra ye faka but no aka ne yayaya se yenye hwewo Asante memu but we dansidi a ewo Asante memu nti akwan ne de yaye bebre ewo Asante memu na yentum recapa enko health infrastructure because of time factor ye di ekira ye betumi yi akwan ne bebre Asante mamponde enso na eda so ya obi ade nani ye de ehwe nti we your man for mu di adanse say the asphalt na ba bia obepie bia ama madwuma no so ekoso yi. The famous mining community and business center Obuasi of Obuasi Municipal in the Ashanti region has seen its town roads reconstructed with just an hour and a few minutes drive to the regional capital Kumasi. Over 5 kilometers of road within the Obuasi Senior High Obuasi ene ne mpotem ho. Yenyina yenim se fi anwan kwanta eko yes fi Obuasi eko anwan kwanta na fi anwan kwanta eko Buasi. Yenyina yenim se na kwan no na etumi di ama to do inner roads of Obuasi township. They will capture us, and behold, true to their words, they came to our aid. And as you can see, the road network is very beautiful, helping the school, is beautifying the school, is making life in the school so beautiful and attractive. And so on that note, I want to say we are so grateful to the government, then the urban roads of Obuasi Municipal Assembly, and all the stakeholders who have helped to get this edifice. Yes, iti we so Obuasi Senior High School mu ho. The kind of road infrastructure na adodanko Akufo-Addo de akọ Obuasi Senior High School hono na ekiro pefe se adodanko Akufo-Addo ochene nkakra se no bia ensabe den ebeka ne de iti ekiro pefe se wona wo Obuasi ene ne important yes Obuasi ne important mu de mu ni any option ene na bia mu ni bi de mu ni mu ane se wosam to abama Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wensu ye wona ofie edujama eko barekese wensu akwan a adodanko Akufo-Addo ewo ho no mfa akonya wensu bo RAZ Sensoboache bridge kese bia na da sufu atafo akwan mu ho no no so nyame adom yewra
ɛyɛ asenso boache abomoden ahwɛ ma saa ɛyɛ bridge no so no omo ya ene nipa di ɛyɛ so akoniaba enka ne nsɛm bia ne yɛte sɛ o nsuo yiri wɔ hɔnom na fa nkrɔfo ntumi nkɔ no saa ɛyɛ nkɔmɔ no aba bɛyɛ thing of the past ɛwɔ ɛyɛ bantman ne mpɔtam hɔ nti ɛkyerɛ pefe sɛ MPP ayɛ bi nti hwɛ kwan fɛfɛɛfɛ yɛ da hɔnom sɔta sɛ ɛkwan fɛfɛɛfɛ ɛda hɔ sɔta sɛ nti ɛkyerɛ pefe sɛ adodankɔ akufuado ɛsɛ abasobɔ na mmerɛ no sɛ ntumi nkɔ biom deɛ but na bɛdi akyire no deɛ obɛtumi akɔ which is Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia iti ɔne adodankɔ akufuado ne yɛɛ nti mo hwɛ anya akromo asɛ ne mpɔtam a hwɛ ɛne da hɔ yi nti mmerɛ no sɛ adodankɔ akufuado ntumi nkɔ biom no na bɛdi akyire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia no obɛtumi akɔ ɔne ne boss ɛne yɛ saa nneɛma fɛfɛɛfɛ yi ɛwɔ Asante mantam nti ɛsɛ fata sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden ɛto abama ɛyɛ yɛwura ɛyɛ Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ɔda number 1 ɛsoro hɔ nkɔnkɔhwɛ fam hɔ koraa na okomu ayɛ den akɔbu ɛsoro hɔ na wokɔ ya na wode tim afei nso all NPP parliamentary candidates na wabɔ mmɔden ato aba no de ayɛ den ɛde ama wɔn ɔmo nso mu nyinaa da ɛyɛ number 1 na yɛn tumrika nso ɛnkɔ ɛyɛ the health ɛyɛ infrastructure na nneɛma health apɔmuden a adodankɔ akufuado ɛne yɛwura Bawumia ɔma yɛ ɛwɔ ɛyɛ asanteman mu the issue is asanteman da ɛyɛ nana adodankɔ akufuado ne yɛwura Bawumia akoma so paa na ɛda wɔn mu akoma so no ɔma bɔ mmɔden paa make sure sɛ hospitals ahodoɔ ɔmo bɛsi bebree yɛ den ɛwɔ asanteman mu nti ɛnɛm ne wokasa yi yɛnya adagyeɛ na yɛnhwɛ the two political parties o Asante regional ne ɛwɔ sɛ ugina so ɛyɛ den ɛto ɛyɛ abanoma ɛyɛ NPP so to say iti ɛtro pefe sɛ NPP deliver in terms of health infrastructure ɛwɔ ɛyɛ Asante region and as debia meka no me see no government in the history of this country and the health infrastructure aba Asante memu chain nana adodankɔ akufuado ɛne yɛwura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia iti yɛnye brɛne yɛnkɔ wohwɛ ɛyɛ screen yi so a memfa akonya we so embo lips for abaso a meye ɛyɛ fellow member ɛyɛ penimpa yes penimpa oda yano ɛyɛ Professor Ademensa ɛyɛ the CEO a wɔkɔ for anoche yɛmbɔ yɛwura Dr. Matthew Poku Prempa abaso the General Secretary for the New Patriotic Party lawyer Justin Kodua ono so yɛmmɔ nabaso Dr. Nsiasare ɛne mpenifo mo boa ɛyɛ lips for nyina no yɛmmɔ mabaso wo mo so mo nwumedi a mo boaye ma yetumi kɔ Ashanti region all parts of the region ekoteki all this records and data ma yemo mabaso not forgetting Dr. Keskin the executive secretary Mr. Isel Mills Victor Osepoku and my good brother Jimmy Boachiansa yenko health project ne so wo hwɛ the number of hospitals aban mienu which is NDC and MPP obi aba inherit na as at 2009 7th January hospitals NDC betoye bekwa Konongo Tepa Sewua KNUST teaching hospital 800 and Aferi military hospital as at January 2009 7th January 2009 MPP nso ba abemu na nado danko akufuado ene yɛwura Bawumia nso ba abemu no hospitals aye beto ye Bekwa Konongo Tepa Sewua ena teaching hospital KNUST ena Ferry ena Formina ena Kumewu. These are the hospitals both government beto ye emra yeto abama omo ye den eba abemu. It means NDC inherit all this project from omampeni dada Kufuor na yenko yenimo o share inherited hospitals here de yetumi complete ye aban mienu no de omutumi complete ye eno ne as at 6 January 2017 inherited project NDC ebefa ye no wentumi an complete ba akokra and MPP so as at January 2024 hospitals are being inherited from FE NDC for no de yetumi a complete no eno nie inti Bekwa hospital MPP
eba ye be inherit ya complete afen so konongo ye ba ya complete eye tepa ya complete sewua ya complete fomena ya complete ena kumewu ya complete yenko eye friends another slide so ena we so ye hospital a ye be inherit ya complete ya commission ye de ama omanfo mu yuso. That's the hospital ye kan ho asem ye beto ye NDC the obey inherit ye no when to me an complete and commission ba kokra the ono NDC ba ye Asante ye 2009 to 2017 6 January no NDC into me and commission one hospital obey inherit ye but MPP ye ba ye Asat ye 7th January 2017 ye be inherit ye no hospitals we ya complete and ya commission and ya manfo no use it na ukọ bekwai and ukọ jump on breso ye ba ye no nanado danko akufado akopesika oni yeru Bawumia akopesika e dia be complete a commission e dia ma the good people of bekwai e ma bekwai for and as we speak bekwai omu hospital no omu use e wo ho konongo so sa adodanko akufado wa complete a commission ama the good people of konongo omo so eyusu eyesa hospital we tepafo so eka ho asem eno so ya complete a commission ama ye de ama eye omanfo no ana afen so eye fomena fo so na nado danko akufado a complete a commission e de ama eye omanfo no na afen so not forgetting eye friends saying Kumewu the good people of Kumewu omo so adodanko akufado ye ba ye no ya ye den ya complete a commission afen so o hwe samfoni we ye dada ya we the hospitals no ye de ye tumre ane ya den ya kiresie ye tumre ni ya kiresie no ye kire obebi a hospital ni si enioma akoso wo ho nkrofo mu wom ane ade ade ni nyina iti hospital we ya mudi mani hui we Fomena Fomena hospital enu ni na nado danko akufado wa commission ama omanfo na mo Fomena omo ye den omo eyusu eyesa hospital we ebio ukọ tepa nso de nie na nado danko akufado wa bomoden ayeden a commission e de ama the good people of tepa a omo so eyusi afei so Kumewu krade I think last 2 months or last month adodanko akufado ebe commission ni nyina eho na berima safo twene akodua enso kirechire mu ekwan a efa so sanioma we nyina yeden eba ye ewo ekrum ha na afei so Fomena ene Kumewu ewa abakosem kakra ye nyina enim se Fomena ene Kumewu na eno ye the initiated project a NDC for dadwene so omo yama Asante man na ye tu Fomena ene Kumewu the tell say omo kwaje $175 million so omo the yes ha hospital we but MPP ba bemu na sika was ha hospital we hu nyina no na nkofo we di emasa nti se mo be kaya radio metino ne nkofo NDC fo e ka se sa sika no omo yi mu sika ne bi e de koye research hwe se John Mahama ebe wini 2016 elections anaso enya asemwa nke yakoji sika se ye de babisi hospital no da se ni se meyi sika no e de koye research hwe se John Mahama be wini elections it is the good people of Kumewu and Fomena Dienti ana hospital na ka nsisemu ne se sika na eda ho no na nkrofo na yi dia koye research ahwese John Mahama be win elections a nti sa wuti Kumewu na abakoto aba ma NDC a wuti Kumewu na abakoto aba ma NDC a ene na oso hwanwanwa ye nyina ye nto yaba ema ye yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia order number 1 yensan koye nimo wensu ye bekwai hospital na nado danko akufado wa complete commission ama the good people of bekwai ama mu yuso yenko different one so we so konongo de no we utumi hu se o manfo no kra wo mu a omo so eje ayarhwe yakoho no mu a adodanko akufado a commission we so sewua de no enne as we speak sewua de no de yakwan enomo ye den omo etwa akwakwakoto ho so that adodanko akufado be commission no de ama the good people of sewua and important near Asante region na ye yusu ya complete bibia den ewo mu a adodanko akufado aye we so military hospital no and also enche adodanko akufado ba be commission na ye de ye ko afen so we initiated projects both parties the obia baya or building from scratch
hospitals in Asante region ye kan wasami Asante region no parties mienu no yemfa nton sani ani de wa ba wode health infrastructure esi agongon a obomodin wo Asante mantemo it initiated project no NDC ba from 2009 to 2017 omufi aban so se na medi kan ka no hospitals ha omutumi eka somo yama Asante mani nyina no na 2 which is Fomena and Kumewo. But Nanado Danko Akufo-Addo ba from 2017 7th January 2017 till enedu ya mene okasi hospitals Nanado Danko Akufo-Addo abomodin initiate a washa say from scratch a wo sia mene okasi ebi mu bi kra no wa complete no eno na ewo haye nti ye hospitals ne bi ye frebi Vamed project afenso ye frebi agenda 111 nti ukọ this Vamed project na ukọ Manson Kwanta Adodanko Akufo-Addo esi hospital ne bi ho ukọ Twede Adodanko Akufo-Addo esi hospital ne bi ho ukọ Anomanje Swami Anomanje a wasi sa hospital ne bi yeden ewo hono me ne ukase ukọ Drobonso a Adodanko Akufo-Addo ayeden esi bi ho Sabronum Adodanko Akufo-Addo wasi hospital ne bi enso ye ho afenso agenda 111 no obi anim se ope abanya wabo modern health infrastructure abaga na hanum nyina na Adodanko Akufo-Addo ni era Bawumia iti agenda 111 no Asante man su nya ne chefa over 18 and Asante region enya ewo sa project imo iti agenda 111 no so ya dia eboa yen ayare sabia no iti nyina ye beka ya former president John Dramani Mahama eka kire yen say sa agenda 111 hospital na Adodanko Akufo-Addo say o si no over ambitious and realistic John Mahama no o say realistic over ambitious Adodanko Akufo-Addo ne yera Bawumia ntumi nye but na no okone towo esremu hono baby afede John Mahama say wo hu say aba into reality into oba ba beto aso into bizan wo say yen share ya de ase yen ye wo ye ba ye to ni din agenda 111 no yen to aso anye yi ana into former president Mama country say ompe baby nyede enkonkonkoda it initiated project no and completed no na Adodanko Akufo-Addo eba ye de otumi sha ase a wa complete no enu ni Twede Manson Kwanta Anomanje Drobonso ene Sabronum NDC fo nso de omo ba ye two kra omo ka so musia ma Asante man no omo ntumi an complete ba kokra eteki na Adodanko Akufo-Addo ene be complete sa friends hospitals no ema NDC for sika da ho nso no no ma sign dia akwa research it ye hwe humfoni it we ye Vamed project na hospitals no Vamed project no eno nie it true prefer say yen MPP for ye tumria na ye den ya kiresie it we Manson Kwanta de no it hospital we wo fi Kumasi eko Manson Kwanta udu Manson Kwanta bebi omo clinic no wono omo old clinic no wono na chihwa na sa hospital wesi na chihwa na sa hospital wesi nti we Manson Kwanta de no we so Twede nti Twede de no so ene district assembly no ene opposite nti ukọ ho a udi wani be hu ebio we so ye Sabronum eno so ukọ Afano South ho so a udi wani be hu Sabronum de no we so Drobonso ha sei NDC fo ne di akunya ho but impuntu nyuma wo Drobonso nyina MPP led by Adodanko Akufo-Addo ni era Bawumia ene de call Drobonso enti Drobonso hospital Adodanko Akufo-Addo enso de esi eno no afei so we Anomanje Swami de no iti MPP for yenye tumre ani akiresie we yenye green book we physical yagani the good people omo wo sem kro we so nyina no omo tumi di ho adanse say the new patriotic party see hospitals we ho nti we Swami de no na mode mani hu no afei so we special health project embo lives for abasopa special health project it is special health project no ebia hospital kese bi si ho na hospital ni si ho no na aban no akwakusi a special facility bi ayen esi sa hospital no ho iti no na yato ni din special health project no iti ofa NDC ni MPP de na NDC eba from 2009 to 2017 ebia hospital kese omokoye ade ewo ho no na ba ko pe konfa noche even though eye center yi
yen fama wo mu so mu no mo ye esanse na ye o ma breso but enye NDC aban na yes ade we obi a wonim eye eye center no ho abakosem bia be ka kire wo eye Latter Day Saint fo bi ene konfanoche for ene kabo mu see this eye center no but esanse ye NDC apenso no enu nti ene omo ye den ye credit wo mo say omo de omo special health project a omo tumi eye e wa Asante region no ye de ema wo mo no but over MPP afemu from 2017 7th January eba 2024 no ye de nioma bebre akọ friends saying hospitals ahodo no it uko Konfanoche sickle cell and blood center and also onomo afen so antibaki ye mame first lady and also ne mother care and unit no and also Konfanoche afen so oboase health center and also yabomodi akwakọ ye renovations ahodo ho afen so uko Patasi police depo hona police hospital no so ye den ho treatment and quarantine facility and also wachapatre and also obia edineni ebehu ho no mo afen so comprehensive treatment and quarantine facility and also wasewua and also adodankwa kufuado ayede aye uko oboase bidie mu a adodankwa kufuado si trauma and accident center so ye den ho no mo afen so ba Konfanoche a dan kese na adodankwa kufuado si was 750 maternity and children's hospital no and also ho no mo enti Joma Hama na ma wo hyebo na me ba me de children's hospital eba no monka nkere ne se adodankwa kufuado oba CAF Konfanoche a adodankwa kufuado o si maternity and children's hospital no bi yeden ho adodankwa kufuado eni yeru Bawumia yenyina ebe kan adodankwa kufuado eba ye na nisuade hunu no Dr. Alhaji Bawumia champion ni bebre pa inti zipline so eno so eden wo ha yedu ho a ye beka zipline ho nsem yi afen so one constituency one ambulance eno so adodankwa kufuado enso etumi dia abomoden aba Ghana fa na nyina santeman enso enya ye chefa ewo ekrowe mo na afen so special health project no there two political parties no obia tumi complete ye iti eye center ne de makacho say Latter Day Saint fo ne Konfanoche fo kabo mo si ye na de amawo mu eno de mutumi complete ye de ama ya anom NDC fo no na adodankwa kufuado nso share ne special health project na se no zipline no we complete we deliver one constituency one ambulance no obia edinani eden etua ye ma me bekin so ne mother care baby unit no eno so ho afa so treatment and quarantine facility e chapatre no eno so ya complete afa so treatment and quarantine facility eno so wasewua no ya complete police hospital Patasi adodankwa kufuado a complete the good people of Ashanti region afa so they ya commission a omanfo no etimo mu yuso special project no health project no they ya commission a omanfo no ye de use it will show NDC apart from the eye center no omanye any special projects hospital BMO Ashanti region but the new patriotic party led by Nana Adodankwa Kufuado and Dr. Alhaji Bawumia and the zipline no obi enim se ebo adwuma be ko mampon du mampon no papa bi adanse na wodie adanse wodie ne se okwafom aboatia bi ka no na omode ne du the health facility a eben no omokoye no omso owadro no de esan se ne storage no the way sifatie no yen store bi wo hono iti intempana na nurses for no bobo pepa na drone yi ebi ede inuro ni bi fisro na obodi ababeto health facility ne se yen fanwo papa no but ma Dr. Alhaji Bawumia ekofa this zipline medical drone ne ba ye no yenuanu NDC for led by Dr. Hannah Bisiu national women's organizer eka say ye de zipline drone no ye de babe chicha sebi naked pictures ye de zipline ye de babe bua health ayaresa krum ha no si ye de baba be chicha naked pictures but ene ye shemi wo mo zipline no krum ha okọ Ashanti region ye fe be bi empanya mampon ene nimpotemu wona ye see sa yi ne bi ye den ho one constituency one ambulance obi anim say constituency bi ewo Ashanti region obi anso ye den ne de okọ Konfanoche baby yi no eno so ho treatment centers no ni nyina sewa ne chapatrea eno so omanfo no den use
we aye ehunfoni adanse enti yetumra ne akyeresie because yem pese obi betena ba bia ka se o yenhu ye enne de yetumre na yade akyeresie enti yetumre ne akyeresie no we aye ho adanse die mfoni a wo iti former president na mo se oba besi aye children's aye hospital no monga former president say eno na dan kwakufado osi ewo aye konfanoche iti 750 bed eno na mudi mani hunu yenwie adodan kwakufado guso amene okase contractor wo ho a oye na aye dendenden ewo krom ha wensu aye bidiem die no eno so na mudi mani yede ehu ewo ha se yenwie yegusu aye den ye ne dendenden we enso ye aye comprehensive aye quarantine yi na eno so aye sewu ano eno so ya commission a ono so mafo no ye de eyisu ewo hono we so aye chapatre de no eno no opese wo hu a wona wo atonsu no wo se ansa na wo be call fire service for no hono wo sane fi aye kwan mo no na adodan kwa kufu ado aye traffic light na se no won mun sa right ufi krom na eba on sa right ona eho ena sa dan we ye de esi afa so police hospital no eno so enie eno na mode mani ehu e wo patase yenko we so aye health center wo aye oboase no aye renovate sickle cell aye no eno so nie yenko we so aye zipline no zipline na microphone ka say ye de kwakwa kutwicha aye naked pictures no eno na dance die na sini ni wakwakoyi bebi a ewo drone nso enam aye krom Dr. Bawumia ene omanfo no it a trope said the new patriotic party yes say ade aye den ye yo yegusu aye sanuoma we nyina wa Asante memo it a den na omo bi dada o say MPP nya hwe e wa Asante memo we so one constituency one ambulance no ono so obia edinani ye de ehu former president na ka say o say me ka kire mo say Jo Mahama e ka kire yen say agenda 111 aye over ambitious not realistic into obi ofie bia ofo no na oba you can clearly see say Jo Mahama on the 18th of March 2024 or say agenda 111 project overly ambitious not realistic and then eba into reality no onokwa onam say oba obe toaso na ye to ye wo ye ba ye to ni din agenda 111 no ye de ye toaso a enye yie ana we enso agenda 111 no aye ka ho asem no o se makase abaya will make a huge investment in the health sector na nana adodankwa Akufo-Addo ni Bawumia into Asante region no you're almost 19 of the agenda 111 inji yakwa kwacha de 111 na Asante region etumi ma 19 are you telling me say the government of the day no onjene Asante man wana njene uko atwuma kwa homa trade eho ene ekọ kate sword no udi wani be yeden ebehu sa hospital yi wo ho ofori krom kokobe udi wani wehu afija kwa abre north district udi wani be yeden ebehu sekre no so insuta udi wani be yeden ebehu itiyentumrika ne enkokohwe eho mfoni ewo de ewo hu we barakese de the good people of barakese be di hu adanse south ase we so ye bo aman de eti adanse asokwanso de na wo hoyi we trade de no ese omo komanim pa we so apiedu kokoben ese kroma duadua grasses na nyina ayede ewo honomo we bo aman de na ani we so ye kode de no aye gusu ayesi ne dendenden adanse asokwa ese meko okra na mse light kra omo de abobobobo mu a enche bia no ye bibia no e de ma the good people of adanse asokwa afen so ye wie health no we show pefe say nana adodankwa Akufo-Addo ene Bawumia omama medi agro ewo Ghana akunya no so oma ye nyuma kese ama the good people of Ghana when kwaya Asante region project ni kire no it is Asante region say over 30 health project adodankwa Akufo-Addo wo mantemo na wotena ho ma obi dada wo say yenye hwe wa Asante mantemo na I don't know minim ne hawo it e ma obi anada ya no mun nam krom ha ena say yenye hwe but to the pictures ni videos trauma omu baby ayede afa so ta same and then no kase yenti ni enko education tentempa because of time factor education na ye ka ho asemi the agenda 111 hospital no
eno na mode mani eden ehu apie do kokoben so de no okay enti education ena yedru eye eso no o Asante mamu a aya nkrofo yi ema ya sonko adidie ena o yesi blog yesi we mo MPP for dan na mosie ewa mantem ho ende yenjebre na yenhwe eye sanema we na yenkyere mo se the new patriotic party ya nyuma bebre ewa Asante mamu enti humasua ani yedu so no enti me no kase senior high schools any TVET akodoa MPP aban led by Nana Bawumia government yi ya ye ewo Asante mantem no eno ebinie okobosomtwe eye girls STEM school na adodanko akufuado esi wo ho se wa TVET pachi eye TVET akomadan manso abore kunowu TVET eye je kufo ewo sokoba mi constituency eye omampani dada kufo ni chrome daba eno so ewo ho kwada so creative act eno so ewo ho no eti yenko eye infoni so pictures na so we se wa de no TVET adodanko akufuado esi ewo eye se wa yenko we enso ye pachi eye TVET no adodanko akufuado nso esi ewo eye pachi number 2 emu enioma ena mode mani yeden ehui enioma ewom no adodanko akufuado eye show man ampa na se show boy ampa sa enioma we nyina ewo TVET mu nti se oba ekosa school we ya ompiem bra no okura ne nsa no adwuma no okura ne nsa no adwuma iti emma obi nadao se MPP yenye yen take advantage of nioma na na adodanko akufuado eni Bawumia aye ewo mantem ho na ye famwa eye ye mofra no the way ye nioma ewo eye this eye TVET ne mo pictures ahodo nioma no ena mode mani hu we so eye bosomtwe girls no STEM school no eno ena mode mani hu we senior high school aye si ewa Asante mantem nti obi ka cho se MPP yenye hwe wa Asante mantem aye se ni hu we senior high school to sa challenge ni bisa say senior high school be no mo si wa Asante mantem a atan se bosomtwe STEM eye senior high school no eno so enie yenko we so ye munuoma anuoma wo eye schools ni mo mofra no so ene tete ho no te se ye bibia abefo so that the good people ebe den yes ebe hunu nti wo hwe videos ya e wo screen so a we bosomtwe eye STEM no eno na mode mani yede ehunu no nti we obetena ho mo bia dada se MPP nye hwe wa Asante mantem ana nioma we nyina wa Asante mamu but sanse NDC for no mo nantin ko bebia na omo da autopilot na say omo yes robot na omo communications director ofi agoti akra no aka kire wo mu munko ka se yenye hwe wo ho munka se yenye hwe wo ho sa nioma we nyina wo ho mehu so ne nua bi ekwa Asante radio ba betu wo mu ho nkontompo mo bedi ni nyina ne yebe pa o ma adeja so the way bosomtwe senior high school STEM girls school no eno na de ewo ho no mo yes enti pachi de no so TVET no eno so ena mo hunu no wo hwe emu nneoma ewo ho na sa wo do oba ekosa school we na de de wo mu no ne se na adodanko akufuado asanye sa nneoma we nyina free or the free education no di free TVET STEM yi free senior high school no te se wo ba ko bia ompie mra no na okura ne nsa no nyuma njedan ena wotena ho se obi nkan kire se ai MPP nye hwe na wo so wagye di na wo di saa ya anomfo echi MPP aye bi wa Asante memo senka NDC tumi ye mu kotampo wa Asante ene Ghana ha Ghana fo anto abentia wo mo batomo ntumi anye binti na san ye wo mu ya nti no okoka na ai mu nye hwe ye si 30 obi so mo nkire so mo hu bebie wo eti aye TVET school no enso na mode mani hu pachidie no ena mode mani yede ehu ewo aye friends screen so no eti we so aye je kufo aye senior high school ewo daba eno so construction gusu a me no ka say aka to na bro no mate o monsa de free aye eho we so aye je kufo senior high school na daba eho na mode mani yede ehu no yi infrastructure sa papa akese enko na yede esisi ho na de tie ne se sa school we aye ka ho asem yi se e-blocks oka e-blocks be 5 ebomu a na etumi eto sa school we oka e-blocks be fa mo e-blocks no ka be 5 bomu a na edu eye sa school we
iti emobi funny yi blocks 24 unit bi enada o say oh yes we one single school at Odanko Akufo-Addo esi e mampeni dada Akufo ni krom da ba no sa eye school dan no and many almost 5 of eye sankrofo we almost e block no mo ka ho asem no enko we so eye Sokoban Miami constituency dan we GMPC ne kosima eye je Akufo senior high school e wo Sokoban no GMPC for enekosi ye nti we so ye senior high school aye si ewo eye nhye so constituency Sokoban to be precise eno ene ewo ho ye afen so ye nyina ye nim se omanpenin dada Akufo John Ajekum Kufuor emra na otia kunwa so eye from 2000 eba 2008 no omanpenin dada Akufo efato no ho so se at least every district senior high school be ewo obia no yenye expansions wo ho. It in the year 2002 2003 eba ni nyina no na mampeni Kufuor fa a school back where one potemu a na wa upgrade no or the expansions a wodo ayde akoho no it you be hwa ye be friend model schools e wo krom ha it wo cars konongo oduma se ene ne potemu a o mampeni dada Kufuor upgrade e bebre or the expansions a wodo ekoye ya no mo ba ya benom se o ye de ye baba be sisi a new senior high school. Mode ko show mo manifesto ye ba be see 200 a community day school. But e wie ye na de any see ye. E wie ye no na almost be do mu see ye nkran mpo enu 30. Onu mu see ye na enu 30. Enti omampani na na Adodankwa Akufo-Addo bae. No si da bi adwempa na ye wo yera a Kufuor trim. Na every senior high school making sure say all upgraded or the expansions are what e ko me so me fa to me ho so because me the free senior high school aba free senior high school na me dey aba no the issue is omanfo accommodation classroom block so be challenges it me bomode afa to me ho so say senior high school e wo kro we mu nyina no me dey expansions infrastructures be ko ho no nti okọ the various senior high schools are and Adodankwa Akufo-Addo the expansions ko because of free SHS ne de bae no e ma mo frani doso maybe an omo beda maybe on besua de ni nyina no na a challenge so to say enuti ne ma ye ka say it is better say ye bet ye mo frani betina e nnuase sua ye ade dan say on ba ko ne nam ahojo runabout ene be kwa runabout no makọ toton ye enkraman chain ene bi sa ho ope obi ma watena wo nchen kra som kra eden na Adodankwa Akufo-Addo free senior high school no ene eye wonders o de ko ye no wanto eye senior high school na ejeje mu o sand expansions a wodo eden ekoho no mo it we wo hwe eye konongo odumase a na Adodankwa Akufo-Addo esi 12 unit classroom block e wo ho no eno ena mudi mani huni iti we omomo konongo ne important edi hu adanse se ampa saade we aye kan ewo eye konongo odumase senior high school we so ewo Pokuware we Miami constituency we a 12 unit classroom block and no NSC we yes anko we so a Pokuware we 18 units it's your Pokuware hono your 12 units and it's 18 units classroom block hono na the ten say ya no yi block yo musi yi na 24 units it and then another Adodankwa Akufo-Addo buy no si dabi me buy me nye expansion me kwaji asase we 18 and abako ne 12 ya no yi block no so musi yi na 24 iti na Adodankwa Akufo-Addo koje asase and odi 18 ne 12 no ko si so a nka we senior high school nka we senior high school but yanum ko si 24 BC baby no omo ma yenya so okrom ha but Pokuware senior high school nko ano na Adodankwa Akufo-Addo at the 18 and 12 unit classroom block na yade akoho expansions or the akoho no ebio we so St Monica's 18 unit na Adodankwa Akufo-Addo esi ewo St Monica's St Monica's so bioma and also 12 units it is enko the 18 ne 12 no okoje nsase no DCC so a enka obie no we senior high school chain na Akufo-Addo but we expansions we nyina no o de akose the senior high schools ne mo se ne omanfo no omo ho no omo benya friends saying obeye friends saying nneoma bebre den ewo school mu ho no yes it we so bosome frɛ ho friends saying classroom block na wa den na Adodankwa Akufo-Addo esi ewo bosome frɛ ho senior high school to friends saying 12 units ho so ano me ko ho no me hu so no so si boys and girls dormitory ni bi so den ewo ho no mo yenko
we so just senior high technical and also we so 18 units enti yem bi say ho say ubema oba akọ school ya ya no kosisi esi nwure mu a omanfa accommodation anka ho omanfa bibi anka ho de tell say ye MPP for so yesamba ye no yasamba complete more of their E blocks no chen omo hyase no and then as we speak ya complete over 30 of them yasan so the accommodation aka ho nti the question goes to you obe pese omuba ko tena sai ho no no mo kono mo ba than say expansions ahodo adodan kwakufuado with the various senior high school you know we so Kumase girls 12 unit wo ho yenko we Dwaso senior high and also odi wani hu ha we Jache pram so senior high and also wa hai we Kumase Anglican CAS and also infrastructure adodan kwakufuado de ko ho we so Kumase KSTS Miami constituency and also adodan kwakufuado si we so yeden ewo ho no Kumaka and also de nie Kumase KSTS 4-story dormitory and also and amode mani yede ehu ewo ha seyem tia media for so de enie yenko iti etro prefe say the new patriotic party ya boy adwuma iti when you now Asante memo but incrophobia na radio ni TV so mo se yen hwe esan so mo nko ba bia na mo nim ba bia nti metena radio so a na mo kekasa anyoma wo adodan kwakufuado hwe senior high school no wan kasa medisi wa osan kasa mediko tertiary nti ene me no kasa okọ Asante memo a nana adodan kwakufuado the local government university ewa Akomadan wasi esi hono a obi ade nani hu iti so ofri Kumase na wokọ Akomadan na otra omo courts omo police station no ubewura Akomadan kro no on your right hand eho na university we si eho na si afa isu university ne satellite campus oboase adodan kwakufuado akwa Kumase technical university omo satellite campus Dwansa iti wana wo fi friend saying bompata asankare sa kwa ne so eba no utisi main road ukọ wanim kakra on your left hand eho enasa Dwansa Kumase technical university satellite campus no enso ye de ewo afa so kwota no Dumase which is Atwemampunia constituency na no so na adodan kwakufuado abomodin esi this nursing and midwifery training college na ewo hono eti yanko ne yanko pictures no we Kumase technical university o satellite campus no yanko we su ye university oboase de no adodan kwakufuado commission ama obia de nene ehu ye ewo kru we mu adodan kwakufuado ne gina homre o commission no ho infrastructures and so and amudumenu hu we su ye local government university and also share infrastructures ahodo a esisisi wa echiro pefe say na adodan kwakufuado oye guy or swag and so ewukro we mu yankoi yes enti we the video adodan kwakufuado universities ahodo we Akomadan de no local government de no eno ene ye show echiremo no we echiro pefe say MPP ye will bika ewa Asante memo nti sanyoma yeyi ni nyina no emo bi nada said the new patriotic party yenye hwe ewo Asante memo nti quick na yenko court buildings and security experts na yenko showcase entre the good people of Ghana ene Asante man nti video we friend saying nyoma amudimani ehuno. Okay. Ete we the universities ahodo ewo mantem ho a adodan kwakufuado aye no eno na twaguye no afei so ope abanya ne nikọ ye judicial service no ho a na adodan kwakufuado iti adodan kwakufuado ba ye no ohwe all sectors no sanhwe judicial iti na me no ka say we see court bebre ten aban bia in the history of this country. In Asante region, no government and they are building more court infrastructures. China na adodan kwakufuado any area Bawumia. Iti omaye bi
yɛmfa yɛni ne yɛnkɔhwɛ ɛho mfoni ahodoɔ ɛwɔ kurowe mu nti courts adan no bebi a wɔsisisisi court no ɛno na mode mani hu dwaso bompata agogo konongo drobonso kumawu afiduase dwaben akomadan offenso friends bonre atasomaso miami constituency nyina hini wiamoase buaman adwura any all this court ahodo na nanado dankwa kufuado esi ewo mantem ho wenso asaye kreti both direct and indirect jobs. In the Ekacho say a create over 2.3 million jobs. Ghana has a year need eka because all this infrastructure a create both direct and indirect jobs. In the other said quarter who do you say a beer a funny part 20 you can times it with a nipadodwa court we are afa womo eti yenko na yenhwe yemfonino say ena court ne so etie ni esan design back we adurade no odi wani ehunu ewo haseye yenko wesu wiamase de no yes eti videos no enso ena ewo screen no so no a yebo ekirem no eti district bia ne court no eno ena hu ho ewo screen no so no eti ma obi another said the new patriotic party led by Nana Bawumia government no yenye hwe wa Asante memu NPP ya ye bebre ewo Asante memu a ye se na ye fata se ewo se ye dey ye toa yenso coming 7th December 2024 na ye Bawumia ebe toa enyoma papa Nana adodankwa kufuado aye no ontoa so na omwa na Ghana yede entumpon yede enko nanim iti mesre Ghana fo nyina se ma obi nada titru asanteman mamo maye ntena se ma obi emfiri enkran emfi emedada yen se yenye hwe wa asantemantemo MPP deliver pa kurowe mo iti court adan adodankwa kufuado ye no Asante police stations bebreka ho wasansi police dan pa ha yes adodankwa kufuado ede court dan yi ba yi wasan esi police stations ahodo bebre Asante memo in terms of security o say nyina yenim say the 1992 constitution of the republic Jumedia washada dia share the vice president nsano so chairman for the police council na chairman no nso a yede share nsa wo constitution mo Dr. Bawumia deliver wo no itendei hwe police stations ahodo a wesie as afin so hwe security cameras ahodo abubo kromo hwe ammunitions ahodo a odi ama the Ghana police service hwe motos pickups enioma first Bawumia abomoden edi ama the police council iti den na wo mo bitina baby kacha wo say yenye hwe ewa santememo ene Ghana haseye eden wo mo bi sasam ne kirewo iti wenum nyina police stations ahodo a Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia chairman for the police council no ahodo a yaye ewo Asante memo iti yenhwe hunso friends saying infonino we Otumfuo police station no eno na mudimani yede ehunu we su ye bekwa police no mache regions no mache mu be 3 mampon bekwa so de ho na the main central no we su de no we su ya agona de no we ye baba inherit but ya complete ya commission de am the good people of ya agona iti eka bibi kire say the new patriotic party led by Nana Adodankwa Ekufuado any yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ye deliver ewo Asante mantemo we ekra ye ngedo na next no ye ba be show nneoma hodwa ya ye wo Asante mantemo wa iti wo oti Asante memu ana wo free Asante memu na wo say wo kwa to aba etia MPP adwene ho biom na bomoden na to aba no ma Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia former president John Dramani Mahama de oni bibia de ma oni ade papa bia de ma ngugobo nketenkete na okanana anase jata odi omobeko pudon eno asem no ene ye ka okurowe mu ana iti MPP inuoma we nyina ye de aba Asante memu iti saban bi ban na kodi bi mpo ba Asante memu a nka enye ne se na nka ye de ye bre no iti e true pefi se the new patriotic party ye nuoma bebre iti si ye kwakwa to aba 7th December na yembo modeni ye hwe soro ho na fe so MPs parliamentary candidates ni nyina
omo nyina obi ada number 1 iti woje eye presidential de na no fesi number 1 ho a wodi si number 1 ho wi a ukokoje eye MP friends MPs ne so ne de na omo so eda number 1 na wodi ayede wodi esi ho so that Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia e be sworn in as eye friends president no 7th eye January 2025 no na ne wasan so enya edom dodo ewo eye emrahye enu ne ade a ebeboa ye because eneme no ka say Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ne nisuade hunu owo ma Ghana no edoso ne nisuade hunu owo no edoso pa iti enu nti ena yanum aye o madwene se omo be sa anwea egu eye Dr. Bawumia garemo but ye ka kire wo mu enya ade ye de eba akwa kosiaga because Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia on be ye mampenimpo no otumika over 30 a achievement our achieve ama the good people of Ghana o meya mampeni o ye mampeni abedi echire it is a ne mampeni abedi echire constitution is ono be juma ye dey say chairman for the police council na se ono deliver ewo the security aspect no na fe nso wasan tena sikom say e wo se me ye nioma bebrebu a ye me man as vice president na wo kwa akoto aba wo se oto aba man because ononko a wone ne kono ono de wadi eye MP wadi assembly member wadi MP waba be di deputy minister wadi minister wadi vice president wadi president but obisa wo mu a say edem pa no matumia adoma ha matumia ya magana fo nyina enya so mfa so a ebe ye den ya majoma hama since Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia eto sa challenge no be pim enedue former President John Dramani Mahama into me emma ye no all in the name of say onibi but Dr. Bawumia ekano otumika eye sino hydro otumika eye zipline ya media eden media ba inti etro pefe say Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ye de omino ehyenensa eye from 2025 so to say obetumi aye friend saying Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia be ye eye nioma bebraman yen koto aba ma eye former president ono no obeka eye nsem sabi nsem fin a kire ye because munyina mu kai say mra Ghana force ye complain say ye ho kire yen ni ade no do mahama ka kire yen say Ghana for ye pekasa dodo nti wo so kwa koto aba ma eye such person so nza be lead obia and mean say opesa o kire pepe say wo no sabi asema kai say ye yare refe no mean say enya wo iti asanteman mum ye nyina yen kai nioma jo mahama ka kire yen se ye boni ayefo se onu jo mahama ne di sika kokko kra ye ya kwan ma yen asanteman ye ne nso emre nso wantumi afa sika kokko kra anya kwan onu nso wantumi anya kwan papa bia wa asanteman mu na obetwa ye sampoa no enti me share the good people of Asante yen hye MPP animonyam munyina munim se MPP teswa ena asanteman efa eye ne mpontuo MPP teswa ena nioma bebre ekoso wa asanteman mu na me sra asanteman Swami ayeye bypass ayeye wokonongui agenda 111 ahodo ayesi ewo krowe mo Swami interchange any all project ahodo akese ayeye ni nyina no se MPP free ho a ni nyina beka joma ama ni NDC no mo ba omo ntoa so utum events yentumre ni entresie wo hwe eye affordable house yo mampani kufo chase ya o metena so mfie wo twoma ntumi an complete so for like interchange the same thing o mentumi anye okona mon senior high school o ma penikufo si 18 units si ho ndc betena so mfie wotwe one complete eteki na na do dan kwakufo do be complete e wona mon senior high school 800 bed a hospital a friend KNWC o ma penikufo 2006 2007 o sha say ni nyina o manye so ta say afi so o ma iti Kumasi airport no so eka ho munyina munim o ma penikufo ehye ho ase o no sha say from 2003 Yabebo can 2008 Ghana for some munyina mo kaya can 2008 Omo peniku for all these renovations near the ama flight fee our sub-Sahara countries ne ebaye amo mbesi wo Kumasi phase 2 omo sha say this is for some babe no ekosi ebuache bi ni so ta say enti mo hwe enioma eda video ye atwagu ya Kumasi airport na nado danko akufado asi ewo Asante mante mo ni yera Bawumia we yesi o eye adwuma okọ Kumasi international okọ a prempe ajima the first
ɛyɛ airport okohwa obehu sɛ ɛyɛ adwuma dendenden tɛɛdɛ na wotena kurowe mu wotena Ghana ma obi dada wo sɛ MPP yɛnyɛ hwe wa Asante mu MPP Asante bu ofu Asante bu mfu yi bia omo hyɛ da kasa ansɛm no so that wo hɔ a na wakoma asɛsɛ na omo so omo nto aba no kra de a ɛdan ne yɛnso kra yɛnyɛ ngyaye saa na omo hyɛ da ka na omo de yɛ saa trick ne keke but Asante is grateful enioma na do danko Akufo-Addo ne yɛwura Bawumia yɛ ne nyinaa no ɛso abamfaso ɛwɔ ɛyɛ Asante mu iti mesrɛ the good people of Ashanti mamo masaa ya anu yi emedada mu ɛwɔ ɛyɛ mu fie mu ehu so ma hyase ne nam fie mu wɔ hɔ a ne ade afei so yɛ ma no mo kɔ senior high school no yɛn kasa nkyerɛ wɔ mu NDC fo yɛ creative platform ahodo ama wɔ mu saa yɛduru a yɛbɛma mo 500 Ghana saa Gen Z fo ne nyinaa no mo kura de mo yɛ lucky de bia me ka tell say Gen Z fo no yɛ lucky the issue is ɔmapani Akufo te so no yɛn no de free maternal health care yɛ maame no mo wɔ yɛn kwa yɛ hyɛ ase sɛ yɛ kɔ school wona okọ eye this aban school ni ade ni hina ma paniku for sign introduce this FQB ema basic school no so ye sign ko no kwa ye be ko senior high school na do danko Akufo-Addo ne baaye e na say o de free senior high school baaye it yen Gen Z for no ye wo ye from 2001 eba ni nyina no ye bless ye ni any option ye ni na bia say yen goto abama eye friends obi o de enim any MPP and abomodin take care of us from tama ye wo yen bepem tama yenyini because ye wo kwa ye bomodin e ma wo school kwa free basic yi no afa su ko senior high school ye sa de ni nyina itime sre Gen Z fo no mamo ma sa krofo yi am creative platform ama wo mo mamo nada won so onam nkurase ne koko se Akufo-Addo ba oba be pam yi fo ni nyina sa ne o ma ni nyina na enye no kre yemia ne muslimifo mun kan hu se the General Secretary of the NDC and nay Fifi Kwete Muslimi for Indian NDC crowd any kwanse show manim because the General Secretary of the NDC as we speak Fifi Kwete ono no ka say Muslimi ni to me be president wo Ghana ada and then ada no mu ye dede okro we mu omuye dede okro say imams bi ene malam phobia sorry say yenkoto abama Dr. Bawumia o yem kremoni oni o kremoni mu andisi fo mu say Muslimi eni entumi be ye president wo Ghana ada nene the new patriotic party am target say anti party anti friends say Muslim ni anti friends same for no and they say Muslimi need enim not just a Muslim keke a competent one because Dr. Bawumia any yera mahama me say mumeyama mumienu nyina ntena ho na yenka so omontro eye ade ana se omon documenting nyoma keke omoni so ade huno ho na ebehu ni akoye competent Dr. Bawumia competent so ta say onye just a Muslimi keke iti we Muslimi ni a NDC bedada any adwen ho a so ta say obedada ka cho so ye ni adwen ho a sa ne o ma ni nyina no oye nkontompo Fifi Kwete na o yom General Secretary do ye Muslimi ni na NDC ni mu a kan hu say NDC no ma kwan e ma lead the party ni da because o maka say Muslimi ni entumi meye mampeni wo Ghana ada but the new patriotic party ye pese sansem na mo kan ni nyina no you prove you mo wrong say o man we nyina ye baako irrespective of your religion ubetunye be di o man Ghana nim ma ye iti ye nyina no campaign na ye no ye make sure say ye be ka asundwe asem na ye nka kro ye asem dan say ye di sanchichemu start tribal politics na be ye frim because say NDC for na di omo bompa ye nyina say ka be to afa ho na nka enkofa Dr. Bawumia belidi na nka ne de komo ko ye na komo ni campaign message bia ba NDC for amra ye ko ye raba Bawumia say oh mu yi Dr. Bawumia ye de ye nye campaign kra ye wi ni awie ye be boni tape nkwa but nei omo na nkurase ye propaganda omo ye campaign obi amoze mo ye campaign eyi Dr. Bawumia de ntina mo ye friends campaign e trope face omo kunu say Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia oye competent enough Ghana for agena atum Dr. Bawumia de ni vision eto form efa the business community no yenhwe the way na business community no eboje Dr. Bawumia so omo see the vision I cry Dr. Bawumia no superb. Omo betumi ne na aye adwuma.
but John Mahama dear or see a 2 abamana after 100 days oba beji omunim dear kwa obe first obe fix the economy oba so John Mahama say o san ko honeymoon iti business community say o vision emfa o vision no enko humem but Dr. Bawumia dear no or see a 2 abamani came or you ready to work to the vision kwa obe first so import no obe ma nioma aba from flat rate holder or they call tax amnesty or they ma businesses. The business community they say we can work with Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. But the alternative for John Mahama onam krumande almost see into many any day enye juma. Ko onam no kan kukubu nkete. Onam na enano osan say na say dey buy from say or say 200 cedi ekwakwako check ekwakwako yiwo e bank. So you can clearly see say Omuni any vision for the good people of Ghana. It's Mr. Ghana for say about 2 years ebe akamriti ya obi be 51 days near kwa aba. Yenkai na yento abanoma His Excellency Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia order number 1 afinso all NPP